Yes, reka twongere tubasuze cyane mwese mudukurikirana gatanu kuri gatanu. Ndavuga bakurikiranye gahunda za Black TV 250. Nizere ko mwese mukomeje kugira ibihe byiza cyane. Igicamunsi cyiza mwese mudukurikiranye muri mu bice zigiye zitandukanye, yaba mu gihugu cy'u Rwanda, yaba i Burundi, yaba Tanzania, Dar es Salaam, ndavuga Kenya, Nairobi, nkavuga South Africa ndetse United States, tukavuga muri Canada, Ottawa, aho hose tubafite abakunzi. Reka tubasuhuze rero cyane tubifuriza ishya n'ihirwe. Kuri uyu munsi hari inkuru imaze igihe ivugwa nyuma yuko umunyamideli Kim Kardashian yatandukanye n'umuraperi cyangwa se umuproducer ari we bita Kanye West, ubu ngubu bamwita izina rya Ye. Ni ukuvuga ngo Kim Kardashian yagaragaye mu mashusho n'amafoto yasohokanye na Lewis Hamilton. Lewis Hamilton akaba ari umusore ukora ibijyanye no gutwara amamodoka mu masiganwa y'amamodoka iyo bita Formula 1. Ni ukuvuga ngo bagaragaye mu mashusho basohokanye na Lewis Hamilton, bahararanye nk'uko ibinyamakuru birimo TMZ ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye byabitangaje. Lewis Hamilton utwara muri Formula 1, muri ayo mafoto n'amashusho yagaragaye atwaye imodoka yo mu bwoko bwa Mercedes Maybach S-Class. Akaba ari imodoka ihenze cyane ku rwego ruhambaye, ikorwa n'uruganda rwa Mercedes Benz, ariko noneho ni marke cyangwa se ni class ya nyuma iheruka, ndetse arimo no gufungurira umuryango uwo bivuga ko ariwe umukunzi we, ariwe Kim Kardashian. Ibinyamakuru birimo News byakatangaje ko Kim Kardashian na Lewis Hamilton bari bishimye mu buryo budasanzwe. Urukundo rwa Kim Kardashian na Lewis Hamilton rwatangiye kuvugwa guhera mu mwaka w'intangiriro z'umwaka wa 2026, uyu mwaka turimo, aho Kim Kardashian yagiye akora ingendo nyinshi cyane zitandukanye ajya gusura uyu musore mu gihugu cyo avukamo. Hanyuma bakagirana n'ibihe bigiye bitandukanye cyane, nk'uko muri kubona ayo mafoto na y'umugoroba washize, ubwo bavuga ko bari kumwe nyine bari gutemberana. Ariko nayo yandi agaragara, urabona ko ari amafoto nayo bamaze igihe baba bari kumwe, bafite ibigisho barimo gusubiranamo. Rero ni ukuvuga ngo Kanye West cyangwa se Ye nawe kuba yaratandukanye na Kim Kardashian ntabwo bivuze ko hari icyo byamubuhungabanyijeho, kuko murabizi ko mu minsi ishize yakoze concert hariya muri United States, aho bita muri Coachella, akabasha kuzuza iyo Coachella. Iyo ni nka stade cyangwa se ahabera ibitaramo, nyuma y'umuraperi Jay-Z wakoze ayo mateka yo kuhuzuza. Kanye West akaba yarabaye undi wakoze ayo mateka, aho yafatanyije na ba Travis Scott n'abandi bahanzi bagiye batandukanye. Kim Kardashian rero na Lewis Hamilton bivuga ko bari mu rukundo. Ubwo reka dutegereze ikizavamo, nimba se ari urukundo rw'agahararo cyangwa se ari urukundo ruzaba rufite icyo rubyara rushingiyeho cyane. Gusa Hamilton, Lewis icyo twamubwiraho nuko ari umusore umaze gutwara amarushanwa menshi cyane ya Formula 1, amarushanwa agera kuri 5 akabasha kuyatwara. Akaba rero ari umusore w'igihangange mu byo bijyanye n'ayo marushanwa ya Formula 1 yo gutwara amamodoka y'amasiganwa. Murabizi ko no mu Rwanda ibihembo byatangiwe mu Rwanda umwaka ushize. Reka rero dukomeze tubashimire cyane. Izo ni update tugiye tubafitiye zigiye zitandukanye. Uyu munsi twari turi kubabwira kuri Kim Kardashian na Lewis Hamilton, n'ubundi ni more update. Iyi ni Black TV 250, mukomeze mugire ibihe byiza cyane. Nawe wakoze subscribe uri w'agaciro. Peace. We can and we will.